engkau menangis, jangan pura-pura engkau bersedih. Kebencianku tak dapat kau tukar dengan air mata, sakiti hatiku bagai disayat oleh tajamnya pisau berkarat. Yuk saya buru sapaan Vera, Eeng, Yus. Aku bukan bersedih karena pernikahanmu yang membuat kecewa. Kau dustai aku sekian lamanya bercinta denganku, tapi kau menikah dengan orang lain. Kejam dan teganya, jangan pura-pura engkau bersedih, jangan pura-pura engkau menangis. Tak langkong Angwar Tari juga Edi Pak Kalebun Amsa saya buru kura benika ular rekaman kaset yeah. Makanya nyaman kura rekaman masuk dapur aja doang. Pak Cucur tanda bentamoy lagu saya buru lebur na Banten lebur barak lebu abut saya kemabut abut aneka iya bu napoleri iya put bu napoleri jara jeri yara Juga aneka tak parlo epesa epasetong langsung bersama Tari Angwer juga Abang Burhan Pak Kalebun Amsa tuh betian nara pelriksai sekumis liar antar jemput Kalimantan Madura iya menjadi abang grup le buat nagabungan naban sedisa iya pak tenang jangan nangkok nah jadi ada ki pak kunce ke jera bagian sampai sono sampai kerap ya akan jangan nangkok kapi sumber urip riak le kong langkong juga bersama pendoli memoda ani kau boleh senang tengah ki Burhan aput nang teng 3 put nang teng put yuk tanda na toron keng montak nang teng jak na Kalebun Amsa pacek yang ke kia pecah di apel mereput deki Bathori kalau ban setong geding sekar ganggung lo sekar ganggung kencingan ruak put senang tapi boleh ruak berdeka imam sederi ruak topote Bathori pada apa longkak Burhan anak buah ruak Pak Kalebun Amsa pas lora Kalebun sepoti satamedu se adik tamido kendel entara ruak Katari bola andi se cocok aki kare mana mata janji pacet ni serbulan toroti
Kini kok pada Pathor Bisri kareni serabula toroti Roa edile laban Bisri tanto da derita medung le roa sarombongan Acalo jadi saben mula engak boy matahari tak makalah se alo Sarato Santari Tole makalah Pathor Rahman se alo polok Dumak perak senantong eburi Siapa remari Olah kakak dalam korang esto ya Terdapat guna eka andi pak amasa kareni seraja comu Madya Bisri Apel Riksa pada Pathor Edi seraja comu Anwar kanta ebri ile markena dikata nate arwah se coco markena arwah asuk Oh dari yeah eman mulai saben le janji bule tak kira takut Cek sing Supardi nang deg beremak aku janji bule tak kira takut di maka buran tak pas macau waktu pardi pada Apollo ya kare ajan cicak paburung robo nama lakopan Sia Elir iman Panyaliot lakopan bila nak abad di kamar keniko Sia anak buah nalora tapi pada datang dengan kahar waknya mana kare eman jangan dole tak kira bule jari lain Bagus Aria tak Bud Songgok napa orop you tak kira sedeng gak buat Sebula anyar ki Bud Setika coba kini kok teka anyar jadi Mon peraknya pura surya sapres olah juta kira ngalak kadelem ya apa ya Tulin sorotoron ben bak kali bunam sama cernak kapi sebut kok juga ndak Pak Kalebun Haris siap-siap korbian kembengi po oleh saya talpos jadi kelak lamare kok ya engkau tanya Pak Aka Kalebun aja utang mata jadi ya Yungku tahu aja minta gending apa sekar koro gelak kayak cungi dari bapak mun ane kok le keluarga pisan sederita pote nape pole ne kok sederita midung Pak Kalebun Amsa Bapak Kalebun Amsa si alongku semangki Bapak Kalebun Haris Petelet tika seorang ina kenal seepek kere janji bule tak kira burung le domak nesar mula dak katika Lora Kalebun Amsa Ane kok Pak Kalebun Amsa juga pada Pak Kalebun Haris Nape boleh kini kok pada Pathor Edi Anwar Bisri nyocok Pak Kalebun Amsa saratosan le ane kok sanonto saratosan laban ekot Pathor Nih kok Pathor juga Edi Riksa
ngerek ongke on laonan ngerek ongke on laonan go yuk Ya to ongke sama yuk ori di kanang edin to bisri bila edilaban kabur dari tamidu pangantanna esoro ngirim pangantanna pun ane kok le rombongan pisan senyepue tantona pak kale pun amsak ane kok 100 etarema Iqbal dari Estona ane kok le pada sadi bila nandani kok nyonyana Iqbal ni kok nanda akalampi ko siya telo pekol ko nekak kak tarile jukan ayanananda bila pathor dari tamidung sataretanan bun pak kalibun amsa semangki isapan luwe semangki ile pak kalibun Muhammad Aris aneko kolong ben bula pak kalibun amsa pak kalibun Muhammad Aris nyepoe keluarga nekok neng ayana Iqbal ane kok bisri nape boleh beda tari apa sabeko ane kok beda juga Kak Burhan beda di main ruak kak aja le juga nyojo esai katan nekok pakar polong ben bula Junaidi ane kok Wisno kami Raminna Ramajaya oh Wisno nape boleh beda Burhan tawa tengale ane kok bena bisri ruak edi laban mat ori laban mat ori ni kok pathor nape boleh ruak beda ebut Pak Haji Makmun le ane kok bolong ban bula sedari topote majadi nane kok anak nanda Pak Haji Makmun sedari topote ane kok beda matahari bula mengak kakak tuana grup angkat dapat edi mak laju majau neng patu edi takut kata ndek edi Mon arwah pada Kak Burhan saya kemas hanya mabur semira kacamata pon etarema tari badan salam Iqbal dari lora kalebun tamidum pak kalebun amsa kecek aki nekok mulia nyoon maaf saporana mama nananda Pak kalebun arin kolong pada bulan titin sesepo dari tamidung ruang mahamsa badan salam pak kalebun nekak dari ayana Iqbal ben mamana Iqbal sakalang kempalong guna ben panis kona pukalebun tamidung nekok pada ongke sakalangkong pangistone mama nanandani kok mon asalenan mama na mon Iqbal ane kok
pona pada bedeng nekok Kak Supardi Pak Kalebun juga pada tak turun ruak Kak Tari juga Bisri ruak Edi Laben Kak aja Nikah bisli juga daripada bolong bulan Pak ruang orang dari sedih ajukan pada gedean ruang Suryadi juga pada bolong nekok Kak Imam tukang tongkok sampai kerap bentuk kang ujung ane kok sederi topote panyitonga Kak Imam Kak Tari katika sorang pokok jika anda ngerti Kak Put anda ngerti Beni perak tokang tongkok na kerap mun imam nyereko. Parpak ngaro nongkok kau cum Mata boleh. jalan Kak bernama iya Gajah Mada Segit. Kebesena burhan Kak Tari salaki penyet atur sakala kongkak ada buta janji saben aser diserah Iya tongkok juga Saya tak toron. sakalangkong Pak Kalebun Amsa palong kuda sempian along buku Kalebun benapangis lona pat Ela Presti Rida Tari Kak Burhan sakalangkong Ius. palong kuna aput Kak Je sederi Stop. topote Rahmat Ori juga Kak Imam Supardi lah dikarenakan Kak Dinto nomor 2 tak cukup umur langsung Epa barengi sarang nomor situ. Jadi nomor 2 bila tak cukup umur tak mau kalap Kak Dinto tak wajib keangkui ongke. Si ongke apa di nyosop ke nomor situ. Sengit nomor berapa Pak tadi Nomor sabitek beluk kalau ada ki mari mangrib jeria. Kalak di budi dah. Kau kelakon juga ngaturaki selamat datang bersama Taser Jaya Beri Maria Karja tepak hari Jumat Kalebun. Ano, beda kopi nak? Wah di sawah, di sak. Tado kopi nak kena. Huru toju jeria. Jatung etung dua panu nak etung dua deja lauk yus dem jeria yus. Aduh, gendeng akan. Pasan tak ya jelen. Engak kau rep tiang. Cengak nak ngangkat kopi. Sengak. Tuum cek tabur. Mana long make long tuum jana. Mana tabur kopi di ada sakale. Nolai man. Ya uji nyanyi ke lunak deh mak nongok 100 Nongo apa? 100. Status. Iya status cak naring Jawa, monjak naring Madura 100, beda boleh ngocak historis. Story. Ya dia Semar Misem dari Kempingan Timur, bedi ekalak juga, ya Semar Misem situng ya, ada boleh. Kun Semar Misem, rang tedung jadi boleh de emak, si penakluk cinta de emak kok. Nah, terakhir selamat datang siapa Andre datang ya. Bagian sampai sono boleh ya Longkulares kini kok beda Abdus Salam juga saya datangnya pon dari Batu Kerpui saya dari Batu Kerpui Batu Marmar juga Tobela Tolengir yus dok emak pala tubuh yoban mata latina kasukanan nono cek saya lauban yus mana bektona malam nak Maling lah buktona. Cok jadi ya bodo pera bo na jada amalo lo tiba kimik ke. Uci apa nak? Melaki buku nak rasa ini. Ya. Longkulares tak langkong saya panas cek tojui nyare senaong. Apa ini? Lagu beringbing lagu apa? Apa?
Pacet banyak orang selebur. Jeria. Yuk. Tongkeng kondur. Pacet banyak orang selebur. Katongkeng semara kondur. Rang-rang dedung semar mesam bila tombok putra sumber urip. Punya orang selebur Robina manis Putra Dewa Mabu nggak oleh tikang bersyukur bule pocu taresna bule detik Putra Karonggong Taser Jaya dari ngode sampai tua tak apesa Kiba joget na dari banyak orang neng ekunya amele tika kebaikan cah suka benduka apa rengang keluarga seorang lakar banyak orang selebur Robina manis sang jambu gak oleh tikang bersyukur gula pocu mon oleh yang tau buat bojur ya mon oleh yang tau buat bojur no Pokoknya mon ben saya tak nyiksa is the best now. mon etale delem ate janji bule se soce ngare se anyo nare saben are pon paste buladu pada tak kira abang lakar banyak orang selebur Robena pae tak campur nggak oleh yang tak bersyukur bulat tak bocor Arya serak kabeh seria orang satak joget tego. ayo Mas Kiki Ramayana pon etale delem ate janji bule se soce ngare se anyo nare saben are pon paste buladu pada tak kira abang Selamat lakar jalan Pak banyak Kalebur orang Aksa. selebur Robena manis tak jambu nggak oleh tikang bersyukur gula pocu ayo Ramayana rekam
pace enga are se anyonane saben are kon paste gula dumade tak kira apa ayo mah lakar pecah orangnya selebu Tahu. robana manis jambu nggak oleh tika bersyukur gula bocor Asik. Matur sangat koklok gunanya. Kode Mas Edi Pak Burhan Fatkur Rahman Bisri dengan kong rombongan Sendiri Tabedu. pon etale edelem ate janji bula sesoce Sang penakluk cinta bro. se anyonare saben are kon paste bula dumade tak kira apa lakar banyak orang asal lebur Tahu. robena manis jambu nggak oleh tika bersyukur Stop. bodoh mana ya toyer ya Barang memakai bekas aja lancong. Cek dari tak ada was kembung nggak lancong. Jadi ya belum balik. Ji, beri ya. Selai temong andi keteke ni semak enak kana. Jen lanceng laguna kok. Bani lagu nasi lancong. Apaan? Apa nah? Ini ya. Beko. Jelena oke Pace tika Stop. Tak langkong sab bila marah. Cembian buru mangki i nemon nih. Pese ko dungi le mata mancing ke bulu nak golek dek. Mak ko si poropo bun iya. Kale bun Haris, kale bun Metlen. Ibu kamma, bude kamma. Tak usah ibu. Oh, eki. Masan nenge Pak Kalebun Haris bulan Seekor cakle Pak Kalebun Metlen. Pak Kalebun Haris. Se adik disale ngireng cekeng. Anika Pak Kalebun Ametilan Sanunto papungan titik Ruak le. Oh, cita kamu Koromararia. Abita polong cek keronge karenise tade olena lai iman Saya tak toron. pun kabunga famili tak apal pun penseru tak tona apal ka anoto apolonge karemen ning gua Tolen, toron. buktena Tak langkong paparegena dari bungkana tarebung jaipun bapak kalebun Metlen. Jadi bungkana tarebung jok tak oning jok bungkana tarebung berem. Aku atep kade je mau le cerna. Live streaming Ramayana. ada buka borok kok Aneka beri saya ngecunga beri teka seket 100 cak sampian pon lasip keneka tak
Anggap berita ria nih eng jadi. Nong 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 nong. Aduh, kolek bun. Yo, lanjut kentang bah. Yo bitabit. Apa na tare bung wae kuah. Bunga tare, bungi ko minta bunga tare, bunga nona. Oh. Cek pamireng jal saya buru boleh. Nong 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 nong. Wak tare bung tangtok aman yang le Mula tengki. bila tengki rak soro antoi ekala ruwa la anga bila kale pun nyaman lepala aduh ngireng cak oba-oba ini kak terang dungan buktena rakyat akar jene kak narima tamoy sare penting nekok terang mendungan buktena Aneka le sedari topote geni kok pada depak Mona aneka mamana nandale mana Iqbal ayana Iqbal polong benbule Nape boleh aneka pada Asyanto seeko cak nyabe nemo aneka le tare bung mon amanyang kerengan soro andai aneka darun polong ben bule kak daron bila kale pun nyaman aduh ngereng cok baobai pak kale pun mu amat ares aduh ngereng cok baobai aneka le bisana sedari topote pada ngirim PPK Lompang. PPK Lompang. Oh bos sabile PPK Lompang agir nyok Permintaan tongkeng-tongkeng TV dari aku. Pak Ibun. Robena dikata coba bentang gendang tapi bila ia bes dikata mapusan PPK Lompang bibir ceruk kaloni ni semadurang korang aku beyen ngerongi kolek na celeng sedek banyak singa senengi meni gendeng ben bedeng pak kale pun gendeng alami lakar tika alami kok sakit pak kota udang sederi jogoro la 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 ayana Iqbal ajoket le Robana dikata coba bentang gendeng tapi bila ia bes dikata mapusan palire ke akeboi tak ngide tidung tak temu sahare ate bule kerong ia terasa
oleh Bunda di Arista bodo di Male. La 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 la. La 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 la. Hati-hati. Tapi bila ia mesti kadu mesra. Malere ke akabai tangi ke kedung tak temu sare ate bula kerong ate tiga setong. Terima kasih matur saya Bu Sakalangkung. Matur Sakalangkung. Mak itu Bu bagi kau ulen mak itu Bu. Duh. Benih tebu panangkung ruai. PPPP kalompang Cek, cek. bibir ceruk saloni misem madura Yus, Rita, Presti, Dela. banyak sega senengi beniratin ben benda tapi ratin alami titin ratin alami. Stop. Cek jeng lanjeng tapun jerian aku palengan kacetak engkau. Baremah Bila ningali keten ibu tebu tangkung cara buru rola cuk nyonarnya kalian kok. Lanjut telok empat harus gabung dikarenakan Kak Dinto bektona ampun cokop maleng. malam Ano iya malam. Buat nama boleh tengkai ya lek. Duh. Yuk sumber urip mak parina saya ngampulnya nyentin tetep dok berek lau. Sia. Cara jadi amun senal ngok kok. Yuk bersama Eksan, nomor disak boleh lah. Sip yus dok Maria. Iga bung iya kepi. Buat nang tengah ya lek, nang tengah. Bode saya nang tengah. Bani mon tak pada beri dek kita mata beri kuat. Yuk Taserjaya bersama Mama Abang Jatem, Sederi. Cok kok saya ngocak abang tak etangke. Latin atau kata tangke jaring pangistona bakun dah ya kak. Ada. Cok kok saya ngocak abang. Papas den ria tak temu tahun deteng mik nang ke engko tak nang ke engko ya tina. Si penting abek ria bakun. Cak nang kok benda ada senal. Bare eksan disak bisa katibi on. Yuk Riham di nang tengah lek. Bani Riham Mau paina Riham di. Putra Karongkong Gong Langkong juga Taserjaya. Apa? grup Taser Tanto Pak Jate Putra Karongkong Angwer de Apa emak. boleh ruak pada putra Karongkong Pendawa limo muda pada Kak Jumeli Bila Kak Sainal arwah tantona sumber urip Ramayana Eksan ngampule. Bila Kak Sanimu ani kok polong bana bunda nape pole arwah bedekak Sainal monta atemu rasana lako eka emba bila apolong aku bayi pekeran Ruak serta roniro Kak Jatem eke ke atas panggung nekok panggung le Pak Putri Kondel Sumairi bodeni. Ruak le Ya.
pada joko on dan Abdus Salam aduh batur Yunaidi Kalam pikoni roa deki asam kok celah Mauro pese sesae kateti La oleh lang La oleh lang Somajana bula moneki misa Yuk Putra Karogo Pasir Bensor emana bula Roa Putra Karogo sumber urip Pendawa limo moda Nape boleh Ani kok pada eksan ben sainal Ila jumali Niko apolong ben mamana Rifki Tak gadik gelet Rawak sainal eksan Nape boleh Gak jumani ruak pendawa limo muda Dilepas jetem Ringkeni penyanyi Mak Jarari ya wah Sumber urip Kasar setong Berboleh Stop Arwah putra karongkong Mak mulai gila-gila ku bunga family paling nak ajem parak kalak ai Arah apa? nyirek perak nyampar tak nyampar aja Arya lah cak leja karele cak nah dekian melegi 5 piton deki Suntik ke Norobion lihan banyak 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 harap kamu suntik sangkali kok Wek 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 lanjut wek Arya wek mau kita lebur ria terkemben kok Cul pasan tak ki 1 2 3 4 6 7 batas raya sakit hati yeay Aku masih sangat mencintai sang Goryang sakti menyakiti hati kades modal langsar Gajah Mada cara bebek wek wek wawa menyakiti Agro Puasmar cara bebek wek 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 liu bunyi wawa wek wek ngoi bani menyakiti hati kita yang bisa lagi ku tak mau lagi dicintai tapi diingkari
family. Cara bebek kwek 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 kwek. Cek. Wow wow weng weng hai bandi menyakiti hati kita bisa. Yuk eeng doron ka patu temur laok. Yuk mak lekas entar ka pak kalebun bukabu kalebun sadik torjukan isi dari Peru kini kok bede Bapak Haji Heni. Wow 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 wow. Hai bandi menyakiti. Cara bebek kwek 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 riuh bunyi. Wow wow weng weng hai bandi menyakiti hati. Gajah Mada. Seeko Cak Rato Singosari Gajah Mada. Kong langkong juga bersama sang yang sakti tidak ketinggalan juga sudah tekebon dari Langsar. Kades modal Langsar terjukan dari bumbungan tanah merah. Itu dia bersama Sengit. Saya culuk grup Jenglot. Are bun siapa bun? Dela. Vera. Yuk Bapak Kalebun Mansur. Mak Pak Kalebun. Banyak santren nadi. Banyak murid lagi Pak Kalebun. Engkau murid tuh. Murid jurusan rampok pun saya. Ida gendeng setita. Titin ya giang. Beni masalah ida gendeng. Beni gendeng tupu-tuan sengkok. Beni. Tapi cek sengkok saya banyak besar. Beni masalah yokor dari bese. Penter kengkan tak turi yalle tak tahu asragam. Dua sekolah asal berbinglon roko. Jangan enggak boceng seragam. Sela asal berbinglon banyak toman. Asragam. Asragam. Terus saya jual korket, duit temu aja anak-anak sekolahan. Bayang kok kan dari na boceng rode. Yuk bermah. Harap aja mas kiana putu kok tadi kalebun. Yuk bermah. Ayo. Pera posang lagi na yun na. Ano bakal lawa? Pokok mon murid tebak mangsur, baru saya tadi copet. Rampok. Bodoh saya lebih ngeri boleh le. Apa? Eeng. Tahun datang tak masuk kau peren, masuk ke selipun ya. Bijang kok lato, bukmun baseng oda ya. Tapi baru saya tadi kalebun ya. Janda anyar. Murid Pak Mansur Gunadi Lami. Lamis ya. Janda anyor. Semice. Bedesi atanya Prabena Pancanda Bunga bus deremang Masa tangan dia Bedesi atanya Prabena Pancanda Bunga bus deremang Masa tangan dia Bulepan janda Ki guru Afisa
Pak terus ayo. Lanjut. Bulagi buru cerai oleh telah bulanan andi titel semapan janda anyar banyak searah sana Iya iya iya. kuping tak nyaman made ia taretan janda anyar pedesing atanya prabena bang janda bunga besgeremang masa tengertia bulapan janda lah adik apisah Beni karena berdesai lainnya Oh sangat tak pada visi misinan Berdengar Bula menepaan apa Asik lemah Ina ina. Ina-ina Bulagi buru cerai oleh telah bulanan andi titel semapan janda anyar banyak searah sanan eding kuping tak nyaman made ia taretan janda anyar dedesai atanya Prabena bang janda Dunga besgeremang Masa tengertia Bulapan janda lah adik apisah Beni karena berdesai lainnya Kalangkong Oke, oke, oke. Satya tak osom sake ate Se osom orang nyare pese Etina setong nyare mole Mayu ben-ben nyare kente Satya osom sake ate Ruang le dari topote Bius Rita Presti Intara ruang nyare laki Palake bule sebanyak pesek Izinnya Ya Yan Oi Ngo kan ngocap burungan Arapa Palake enggo sebanyak pesek ya nang Ya alake Ciheni, Cisuhaini Ria. Aduh, mau lagi sampai tangwa lagi ajaran le. Iya tapi, aduh, Lah palake sape ibu Irian mau lagi sampai mau tak detiat lagi boleh. Mau jaran positif Ria. Pak Kalebun Sadik, kong langkong Bapak Haji Zuhaini sedari baru. Ngiba besek. Terjugan carek adus. Abekilane ka Pak Kalebun. Sip. Ben siapa boleh? Ben mamang depak pencungang cuma dah. Cuma.
Ya. Kalau ben setong Sumairi boleh manang tong. Tangteng telok, sandit. Sekema lebur oleh hadiah. Pangantan na boleh, tangteng. Abdul Salam nikok nang tengah katelo bon Sumairi. Mon katika bula pakune sar keng tak ada di kanora keng tak ada di kanora. Yo mas Bagus. sandit rang-rang nih kok tanteng laju katelo tanteng dosa pesono Ngocak sinanda kala katang tengah laki gua. Terona siapa tangan tengah. Bula katika tak usah kala emo dukala emo Putra beleng laba-laba batas raya. Sandit rang-rang Setaan abang anton bulan nang tenggia ida terona Iqbal senang tengako jadi sabun pokok tikangerate sawajak na etorotene Apel keting, apel marsuto ibanang tengah gia dekir. Sandit rang-rang niko seda dua tanteng pada tantona guru seto Bagus. Sesumairi tang tengah Pak Rapi sing alambek gini ko. arwah se bisaan tanteng lain yanto tantona guru tak pada guru tak pada Ai sila tang tengah Pak Rapi yo ko. mas sandit rang-rang corang dinatmu nih Mon arwah tanteng sekatelo Masih dek Sumairi buat atus ko. Epat tak hapusan pamintan apa kur turut pokok tiga jak mawon kak iksan Sandit bunga pamiling. arwah tanteng aoker bula tengen kakuruna Geni ko mamang dari Peru. sisa pen eka peker lakot rolong polonge along polong yo mas akan ini kok main mate setelan laban sarongnya laban sarongnya Janji sabat soronan tek United Mencat leman kapulungan kapulungan sederita pote dejo Saya tak tahu ke ampuna roai. Sandit rang-rang kami ni kok ben ayana desi amain teleponu sepak kale buna main tompoan karena serajang estuan pajang estuan pak kalebun Tak langkong dek Pak Kalebun ja anak karenaan PC saberengan ko. Kaula tak oneng ka Kalebun bupati sakale tilang. Ci Heni tak tahu ka Kalebun. Iqbal toron nak songgel lah ka keres. ya keres ya kasong Ano iya? Tina pun sapatuna. Elah Sarah Siah senanda perak ong kulagi ne manang tengai.
Nang dari desa, mulai dari desa, desa, dari desa, dari binina desa. Mending apa lek? Apa Bal? Iqbal? Ngaleser angin dari timur daja akati palataran. Arwah Iqbal senang tengah Eko jak lagi nananda Eko jak komandananya Siapa orang lek tak nenengah Bila datang waraan Eko Siapa orang tak seneng Bila datang maraanik terima banter manisa rojak banter celo tina banter nangisa iya cok banter noro Iqbal Norholes noro ya. Pada di manor holes rian, Scorpion naik ke Malis, Seraka serano bimanis, janganlah jangan daun nakan, berpikiran sampai nangis. Ada Iqbal, iya dojo Iqbal, kakak lebuna Iqbal, berpikiran hati nangis. Bajangan sok kunetika Lapan serasak nyomuan Raja Joko sak raja Sejare masak nemuan Raja nemu sak pada Mas Yomas Sobat lain Parlo oning dek Pak Kalebun, itu lang. Parlo oning dek Pak Kalebun, kaula senang teng Pak Kalebun ngalaon laon benih karena ten kau lekak dinto pangantan anyar, seeka berek saleber takok keker, polana saleber pangantan bodo seraja geluk, bodo sekene geluk. Menian ora naik papolong kasih rezekian. Apa aja mau semprit lah, semprit. Elah kukubi macam berbeletang. Kalah benih setong gending. Semul jabak kalebun sade Kang Mas Cihemi abid data along polong sareng pancinengan Kang Mas eka kerong pancinengan sareng den kaulo Kang Mas Pak kalebun sade Pak Kalebun disabit edim mau le ebuan mak kose satek kemata laju eketen go cek pesena aspal satia keluar lah Mona melia sampai sono jak nareng berek jak nareng timur sampai nyono Pak Apel Ramla juga arkena tantona larang kare mencak kala emu Iqbal
Bapak Haji Hemi. Semana ketika sorang Ane kok Pak Kalebun sabit nabe boleh Pak Haji Hemi Nurhalis. Lanjut. Apolonga Kang Mas Jemi tak tero ape saken Kireng jaga on-laonan. Ya jaga on-laonan. kendel engak gitu ibu petok titin apolong beneci emi Du ibu petok jaman tapi permen. lambak yanto pada kikana sanonto kendel pona bak raja Gani kok kendel tak kose raja sedeng. Kek andi jajuluk. Banyak orang selebur. Tongkeng cara kondur. lambak pada gini nak kita berkasape Aduh, tongkeng acara kurkit roh. sariaan Robera Sati acara cara konduri. mulang Yuk lanjut malam. leko amonyian sayang aduh mangkenaroan anim perek palereke Pak Kalebun sabit pona benian aduh tandena pon enda reng paton Kang Mas Haji Mon arak sadari tempat tedaja sarama kana pada kompak apolong Pak Kalebun apolong reng patun ereng kabangkung putri kendit apolong reng ganteng apolong Kak Sumairi abi tak long apolong kerong tadeng pada goyang kiri goyang kanan Ane kok pada adi. Isar Pak Kalebun kareman tak nyari ya kendela reng lain na Iqbal Nanda tak nyari ya reng lain na saya Ane kok adile juga patuh salam Pak Kalebun Pak Haji Hemi keniko. leko pona amonyian tanto parah reng lake timporo palereka nipun beningan tanto parah wak sendok Ruak Fadile pada tengah putri family tanggal 13 babada kerabat sampai Fadil Kak Sumairi pada ani kompak Kalebun sabet Ane kok pada Sumairi le nape boleh pada Padil tanggal 13 Padil nak gegerap buat putri family. tanggal 13 Ape boleh ruang nololes sarombongan dari tokote Mon arak pada Sadis. Ruak Fadile pada tengah putri family
babede lapangan toko. Nangge kerap lapangan napang gue, lapangan nanya mana i? Ruak beda kak sumai Tato narua beda Pak Haji Emi Aso majo kare ajenci Along polong tuli tekani Pun arwah bapak aksan juga napa pada bede. Arwah ayana nanda mamana danda mamana Iqbal ayana Iqbal. Ayana nanda mamana nanda Ayana Iqbal ayan mamana Iqbal pada ngire Arwah Sumairi le sadari toko tedeje. Sakalang kong balong guna alok kuban pagestona. Bila Faruk tolen polong ban bulan Abrik pese pon etarema tarema Adi. Cepat aku mentronga andi kare eman bulan jatina along polong kare eman jatina Opa-opa eleng nama sakora jeng anak tambeng tao ngaji aji ya kacapi-capi tak angkat sarapi mon orang bagi kapi mon tade ngatuki kopi dari topote pada kompak dari buka Anikom juga sederi tamburu Pak kale muda sabi pada apolong sakalang kom pangistona kiemi family. Yuk share geseran langsung Jampo Baka Timur. Share geseran juga kalangkong motor kasonde setuju sampun agoyang. Lambena buru Toron eeng bela bera. Terakan Sumairi abita agemu janji sapana bani serong tak nyari yang reng lain Tak nyari yang orang lain nah. Oh stop. Mak Maria dan Orkes Ray. Sial langgo. Dorumbel dim. Ini dia nagak dorumbel kiai. Yuk apel marasuto kemala.
Ngoropes ya wallahi. Iya, anjak mau napel nang teng bel mayu bel. Siapa? Saya keman tuh nang teng ngai tiga ki. Tiga. Tak langkong total kapirun turun. Laba-laba kong langkong juga apel marsuto sedari geding. Tak ketinggalan juga apel parman. Sedari batas raya kong langkong kerpekeran bersama putra beleng sengkerseran. Tor juga tak ketinggalan kerpekeran ben sengkerseran. Buan bos. Gabi sok-sok nyaman itu ukur ya. Mayu dari nang teng kok. Tolin. Tampuruan bentolin kok. Yuk tampuruan 5 padok naik, mak campur kasih dojo onar ya. Bula tampuruan detika jika tak pada berbiasa lalu malam ya laku kuru molek sengahan Sumairi sering tawat tedojo sakalan adune apa saya umat dikasih bener baik Dereng ajaran bulet tak teman-teman Nekok serkeseran lek Dukan pada badan pepole arwah kerpekeran laba-laba pun arwah tantona du batas raya Batas raya Laguna Pak Uut seagar jaang Waka aksan kak sumairi Dari topot arwah pon pada ngire arwah kak nehrile mabede sape sono bulan sapono aneko bulan 11 tanggal 10 andeko Iqbal Iatorana longku saben sono kang ri aneko tuan rumana bulan 11 tanggal 10 Jamaluten laban kak nihri mon aniko tantona dari Tamidung wajunai dimpon pada ngirem seeko jaaniko agrop sape sono Lah, bila depak ke atas panggung acara neko kompol kapi, mon kira pon kompak sapaan saya calon karja, sapaan saya parlo eke cungi, apa ini? Apa nagol? Udah. Kok lagong juga, aduh betian nak kalebun metoi datangi, selamat datang pangaralayam buah kiyor ya. Kalebun manding temur datang, yuk angkat boleh. Juga selamat datang Pak Ci satu aja. Nekok nek rile nang sape sono Iqbal tisata medung kalongkuan bulan 11 tanggal 10 nape pole nekok sono kaseran kerpekeran ben laba-laba teti setong Pak apel ramlan nape pole ruak fatli ayana alfi tangga
sampai sono eta medung Pak Apel marsud tolek nekok kolong menbula kak neri daripada teka ajat bulan 11 tanggal 10 sergeseran putra bolong batas raya aniko laba-laba pada agong pol gabi Pak Apel riknole Pak Apel selor nyot arwah mabeli tengka nabe boleh nekok Pak Apel ramla arwah Iqbal pada ongke seekor cak komandan anyar Iqbal bulan 11 tanggal 10 nekok nerima bode sampai sono Kempeng Tanjung Wak Gifni seri juruan lauk juga kota Dewada Apel Marsuto Mon aniko kak jamal polong menbula niko pesena jamal paske solor bula eman cekaan dia wa apel lamra pada apolong yoyo Mon aniko ne Pak Apel rik nomor akar jeng kera pekeran aniko mabeli tengah barok nekok barok jukan papolong ben bulan arwah kak neri mabede sampai sono bulan 11 tanggal arwah 10 pak nikwi mabada sampai sono mama nanan apel ramla edi mama tade nyongop aneko polong ben bulan kerpekeran sergeseran teti setong laba-laba mon aniko pada apolo Pak Apel marsutone aneko mabede sampai sono senerek maatamoy bulan 11 tamidung tanggal 10 anuak serken-seran kerpekeran laba-laba potet di setong Pak Apel selor nyot Pak Apel ramlawa belia tengah adik niat amantar pada tekan aduh mah oleh apa delong boleh aneko dari tamidung benci saben Pak Apel Sujono sebang kini yeay kalakong sateje si Andi niat nang ke sampai sono manter teka hajat selamat tak tukaran mata jalan duceng asare boleh asaria abana boleh kentena buru janji saben pada garte reka kan nak pencungai du jak nang kwek kalong salong sapa ko nyandeng kerong tak oleh PC tak ada tapuan iya
nyanjong ya. Yuk si terakhir Sedi Budi. Karena bekto ampun lebat ajam 4 eda je enak keruak ngakerudu. Bapak Haji Makmun. Yan to. Oi. Pak Bodo, matoron re ben pasopati ya sekali sayang. Iya. Dimma ben. Riak dia. Beda jadi ya. Iya. Ben nang ibu siapa jadi ya? Katibi. Poh, enggak mata yacak. Pak bengal we nak TV-an. Enggak lagi ya kali bun mito ya. Iya Marena. Kion. Oh, Eki. Juga Bapak Kalebun Mito. Anjo apa? Betina bang saya bang mana tak mau bareng. Ida. Oi. Pak Kalebun Mito kabareng kaja dia palongku patojuk sakale. Ya. Juga Pasopati juga bersama Bapak Haji Makmun terjuga Bapak Kalebun Mito. Manding Timur. Lahir. Bapak Kalebun Sat Mito. Kalebun si adem ayem goh. Iya, sesempurna. Mon Niko Pak Kalebun Mito Wak saremongan le sadari mak manding timur alokku arwah bener pangistuna Tulis dorot. Sanuntuk kabay di budina Pak Kalebun abit tak apolong terpaku sehat ane kok sadari manding timur le Pak Haji Makmun anu wak sadari topot Kalebun wiwi soro olok tolen kendel abit tak long polong rengemulja Pak Kalebun Mito Pak Kalebun wiwi kita siap arwah pada emong king dojole Wak Pasopati Bapak Cuken Pak Salamon Ayana Nanda Wa Ayana Iqbal ayana nanda mamana Iqbal ruwa Iqbal laben nanda pada tujuh tikade entona nanda Pak Haji Makmun apolong ben Pak Kalebun tak langkong syuting beda edeje juken pisan dia apolong ben pangantan lah tuan rumah di mana tuan rumah nasi kemar ya adik kanja sampean adik kak kanja lah sip kanja toju mun tak toju alongku luk kelulin luk kelu panyaman hari ada korpian mata ada dari Pak Kalebun Paci mak mau dia ki ya noro jadi ya. Paci Makmun, lu patenang. Tenang lah. Lah, ini kak tulin sing ngejunga boleh. Tulin sing ngejunga. Sampian Pak Kalebun. Kesen aspal tak keluar ki mak bek seret corakna. Budun bode-bode Bu Kalebun kok kesen Pak Kalebun deh. Rajoon. Lu patenang.
Nong 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 nong. Dul. Cinta damai Pasopati tak langkong saporana. Sia tak narema ya nananda. Mun aneka le Pak Kalebun mito menapa aji mak munale men ayana Iqbal Mama Nanda ayana Nanda Nyoon pamit kau lepale mana Bonda pak mak kabektona Neka andi banjuna iti Balong bana bula Anika Iqbal laban Nanda Nyoon pamit pale mana Kesalahan nyoon sapora Nape pun ini gak nyonya Anar Nyonya Nisa Anika balong bana bula Ayana Iqbal Kau dah amit atas nama bunga pemilikan Ontong bunga sapisan abolong sampurna Sampean akar je ayana Iqbal je rajona Lepel sadari topote juga pada kompak Semulja Pak Kalebun mito arwah anak Nanda juga na Iqbal pamintana tika pon etoro muntak teka ate sial Montak teka Iqbal Nanda ate sial anak bulan Nyoon amit ayana Iqbal kendala sakanca pale mana marga baktona cek malem Mun ane kok le nyonya Anar Nape boleh ruang aja salama serta doa ayana Nanda mama Nanda senpu senana mama na Iqbal serta walong polong pole Pak Kalebun mito Ramayana Sono Sri Kandi bunga famili putri kendeng paling mana sakalang bunga bagi Birones Iqbal Nanda Kau lah amit dada apel sujono katuana jalak putih Sujono Kini kok apel sujono katuana jalak putih Mula amit
Wong menembula jak ke pekak pangestona terpada berselamat nak Iqbal nak Nanda lagi bini jak tokaran oleh senang dari sepona dengan sepona Pamintana Iqbal benanda pon itu roki coba panjaan anak Iqbal tak anak-anak terbeda acudu paste etunya kentos erat nak Iqbal kasaraannya on sapora karena dikana kebine Patoro amula dak tika Iqbal oleh totok saumur nak foto sekian terima kasih alhamdulillah mensyukuri segala nikmat Allah maka insyaallah kita termasuk golongan orang-orang yang sangat beruntung manakala karunia ilahi Rabbi telah tercurah limpahkan bagi bapak ibu tuan rumah sekeluarga sehingga adanya pagelaran tembang-tembang klasik Madura bisa disaksikan oleh masyarakat Betilen dan sekitarnya. Akhir kata ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Permisi. Jalak putih.